tam ini bagai Tristom nak kaptai Dr. Ricky agensikan hari MP election ilaya irum nak kawai kasnong sekawai pakat bangila bani kendu pat kipat pa ban ila sotu ya kasur ko jong pat pa what happening jong jinga nanti ke sui bang so man ai ka jing kuble nan kalian ke jong ida so nak kata jong pi kipat pa kadi ka dong ka than ripna ke jong pi ni ai kuble kerbang ni pi bila pergi bahkan orang kena lapor ke pemerintah kalau tam ke China Hills but west but east China Hills ban pergi sakari baru kuai mau yang kan nongrin ke pijit lima MP ujogi bahkan ini kena kubur nam tak iweipat ki konstitusi nam tak iweipat ki dong kitan hapo urusan jauh kena kasih bayar ke sini bahkan pahmat Syakir China Hills akan diganti ke pemerintah. Bahawa politics ke di Bandung, kum ke di politics ke pemerintah. Kapag yoi lingpa ke di China Hills ke Jongki, but east, but west China Hills. Ngaso sarung banyak mat Jongki ni lapor ke pemerintah. Bahawa kejinguan ke Jongki, kejingkai ke Jongki, kejing kedong nanti ke Jongki. Nak kata Jongki kipat nong song Jongki kari China hipar boy. Ngaso kalau kabar seso, ida sohun. Kau ke parti, batak kalian bertemu. Kada so kemen, aduh kata apa kada so hun kemen siap. Limba kali kada so MP ke pemerintah. Bagi siam kau ke parti, kada ke parti ke bagi juom, nak kejian tiga jumi, nadu pasang. So kemen, ngidon ha ke parti ke badan hapo jongkai. Yang kata ke vision, lani yang kata ke jing yoi jengai. Mau ngidon yang ke vision, lani yang ke jing jengai. Kau macam berkenal. Siap pun nak tengok pi ke bakerjan, ya voice of the people party, kani ke vision, lani kan ke jingi jingai, jauh voice of the people party ni siap kalau lomdo lomsnam, happy iwe iwe, bagi nak kuat, bagi ke vision ke jumi, dan lom ke vision, tak jonga jompi, ni ke vision, jauh ri bagi judgment riu i parboy, bagi vision jauh voice of the people party ko macam kenal, kani kata kau to revive, to restore, and to transform Meghalaya. To revive, to restore, and to transform Meghalaya. Kepuput, ban penim, ban penbah, ban penkeladur, yang kena jelang, kebaik kejonga, ban kejompi. Ban kata kena tom, ban kata kena kebaik interestom, kom ke parti. Kapan kemau ni kepor ke pemerintah, yang dikentin, jompai ureu kram, unong tokot, unong hikai, bakram, jogri Amerika. John C. Maxwell, about great strength kita ki visionary leaders. Kinong ilang ki badan ni kecingyo ijangan. Wong kumni, wong a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Maka bamut pa, uta unong ilang, uday uta, ubatip pia galenti, ubayat pia galenti, bahag jukupor ubapeni pia galenti. Bagi siapa pak, hapo jauh kejingan, jauh voice of the people party, ngin penurlong, yang kata kajinyo ijngai, kebangi hukum ke parti, ngidon. Barangkali lapor ke pemerintah, kadang tak kejingmen, barang seorang kublai sibun, nak kata jauh piwi kipat pak, nong song jauh kali kedong ketai jauh pi. Kau mengalami kejingan tiga sini, kami lebih kadang dia tak kejingsan, Idam kami kipat pak, Malaysia. Bagi ke voice of the people party. But akan mau kesian nanti macam ban harap jadi Dr. Ricky agensikan kami ke MP election. Lah kalau hapo ke senong kejongan hapo konsensi kejongan tipe mulai dan isi kiwi pada konsensi. Berbuat sekali kedong ketai kejongan ikat ki bangala. Pada don dekat lima kali election campaign. Ngapain kan mau ikut baik bang bertambah. Kan mau baik bang. Kali election MP. Kali election MLA. Yang isu bakal, yang isu bakal election emily, bakal jingklah, kan banyak mentah, iya, kan umuan, kadang election MP, bahkan berkenal biru, bahkan jika nanti kesugi berbentuk upai mak atau borong, bom kejat penriu, ilan dongkam yang kasur jo kejat penriu, hantai hapo parlemen, lagi pom snem, ngimyo susu, yang kasur jo kejat penriu. Hantai hapo parlemen, bagi sopen baik. Bahkan ini kekenti ke pemerintah, wat akasian ke beningkong,
agensikan irung hangti po parlemen ho na kubur kapne ka basuk banyo bankren po parlemen panra ye kimat isu ki bubur hangti po parlemen kapne ka basuk watang banyo bankren nei haki kabu ki kep ka bagi layo ngai sem ken kubur pa sai sim pa ngelayo so ya ka sur jo ka chat banriu hangti po parlemen tang banyo so ya ka sur jo ka chat banriu hangti po parlemen kelara nangit sem ya ka mensim kelara ya ka burung jogeri berkecet penriu nangit sem ka por bi Dr. Ricky agensikan yang panang pankren hangti po parlemen ki bobor ki snap bagi pet ya ki ketien bagi kren bangit sem kum ki nong kersan ka voice of the people party nangit sem watang ni ka kenti ka berang sudah ka po parlemen nangit sem ka penhun jerut ya ki bobor lima kecikran kesui hangte po parlemen awal pai niom ko parti kam dei keleti ke masuk ye bangi ko voice of the people party maka thom ko jungi ka lomba ha ka wei kasi ba nge scam kanong slet ba ka thom ko jungi ka target ke jungi ka dei arpo pra ngem kwa ba ki pai ba ke jungi ken bakla ki pai ba ke jungi ken dei ban bakla ka target ke jungi ke dei arpo pra kini kepada kesal ke voice of the people party kan mau tang ni ke MP election kepada nak ni ke dong katai ke jungi don live pun real di constituency ngijo nak live ko art di constituency